Ka Hiniotrap Integrated Territorial Organization Jainte Hills mentagasngi ka khalai tarik ubanai kalalengkot arjar punriu hapo kejingelam u Presiden uba burom dekhar kalalej bu dorkas hau Deputy Commissioner ka West Jainte Hills District Henry nakadaw ba udisi umdan hakanigasngi kumta kaseng kalalej ban IT yakani ka dorkas lingba ka additional DC kong bibla bandawa pendo no yakabailum Toll Plaza yaki try kali ML04 kabadon hanyomer baha papok kesnong yalong. Nakliang geseng kapenpau bakat kum ki kendon ka National Highway Fee Rules arajar pra kibadai kmi jongkete ke Toll Plaza kimla ban shimpisa yaki kali balai lingbau News Rock National Highway 6 hapo arpo kilometer. Kumta geseng kadawa na Deputy Commissioner ban pelai no yaki kali kiba register ML04. Taksi nakadeng jong ni kuka itu Jainte Hills dia banpa ada dorkas jauh di National jong ke West Jainte Hills aku baidai baka Toll Plaza dan ke toll gate ke baton tehan yomer hab kok senong jalong West Jainte Hills district agaleng jongi kuka itu ngidawa udisi Kring jong ke distrik, ada ni juga distrik West Jainte Hills. Lalu dari ban penduduk nak ban simpisa yakini di local citizen bahasa bahkan ke distrik yang ke West Jainte Hills. Dadangi pet katum ke kendon jong ke National Highways Fee Rules arajar pra ke kerensyai ba di try kali jono kini kita try kali kiba yai namba une Toll Plaza kibam cross ya ke 40 kilometer kemud imla ban siu imla ban sim bisa nanti ke toll gate ya kini try kali ikum kesen ni kita ba UGC utai ban friend ni kini uday ban sim action ni sebenarnya ba uday ban sim ya kini di try kali jong district West Jainte Hills kepada registration number ML04 ikum keseng ni su tua ba UGC uday ban exam no ya kini ya kini sim bisa ya kini ML04 dadang ipet kum ha ka uday ka district Riboy ini ki ML 10 isu light free rekomta ngi kum kaseng ni dawa ba hamne ha Jainte Hills ro ba kidai ban pelat ni ki ML04 dan nagaling jong kaseng dangi pej kanai ka jingle jong ka nahai ka jing sim bisa jong ka ya ki break ki badai ki local residents ni iba kumba long harassment yaki ikun pekat makin ni kibre kita try jong ke district isumi tang arlai kilometer nakasnong joki kilasa simpisana dalam ka ai ke ba dunong nanai ke ba pentut ya kejing ya kanai kawan ya jong bai ba kisnong kita hakne ngisu ai example kum kisnong kendong Iber, ne kasnong menso, mutlong kamer, sangpung, batjawai. Kiba marjan jong kane ke toll gate. Te kisumi na kasnong jong itang katto kane kilometer bila sa simpisano. Ito ban mune ba kane ke toll gate ke badon hapo kane ke district. Subok kini kiberiu kibalai kibawan malak singi jingdon kam joki balai yeu lai hat malai sim dawai malai khayi pateng sangne hangne ha hasor juai takamud manla kasngi masumi na yeng kilasa sim pisa dalong kai ka ba badok jimentoy ka badu nong ya ki try kali ane ki try district jungi kiberiu kiba bat ya kali ML04 de ngidawa bet na UGC ba uday ban penduk sindon dan ban exam na sindon ban sim
ya kini kali ML04 ban kan turu bahkan hai bahkan hikai ya kini ki nong tri juga badai pej hal betul git ba kidai ban pej ya ka rules ban ikendon kidai ban simpul mari ya ki beri ki badai nakane ka district jong Western Judges nang galing jong persen nada di badai kini ya kane betul git kim sengap ya ka bangi dawa nikum ka hito incim da kawai pat senjam lane nila hero ban yak ban khot da ka jing yakhi pai ba ban kentur yakhi pai ba da kini ki tra jong ni to git ki dang sim pisa pi kamtam ni kini ki ML04 ide ban kentip sengi ban ya kentu ya pi ba pin ya snok tilang da ni pena ya ka jing yakhi pai ba ide ban ya wan reti bat ni yem te sendak jong kate ka to git